Ako ste se ikada pitali kako možete ići napred, hodajući unatrag, onda imamo savršeno objašnjenje za vas. Lidija Bošnjak je žena koja je upravo to odlučila. Završi tekstilno-tehnološki fakultet i kaže ja ću raditi vintage modu. Dobro jutro, Lidija. Dobro jutro. Vidim da ste nam donijeli neke od simpatičnih kreacija, a moja nova simpatija se nalazi upravo do mene. To je nešto što možemo nositi svaki dan ili to vi samo ovako za televiziju pripremite? Ne, to je moda za svaki dan. Ovo je naš, naime, modni kutak, kao inače subotom, pa predstavljamo nekoga od naših dizajnera. Ovo je zaista specifičan dizajn. Ljudi se obično odluče raditi nešto novo, nekakve, ajmo reći, pod navodnicima moderne stvari. Vas očito inspirira ono prošlo vrijeme, one 40. 50. ili recimo 70. iz 20. stoljeća. Da, pa zapravo svaki period djelimično me inspirira i njega primjenjujem tako na inspiraciju na današnju modu. Znači on je isključivo retro, znači ni vintage, nego jednostavno ima asocijacije i nosiv je u svakodnevnom životu. Kažu da su oldtimeri, što se automobila tiče, svi oni automobili koji su stariji od 30 godina. Kao i dečki. A u vintage-u do kojih godina u stvari to ide? Nekakvih 70-ih? Pa početak 80-ih se smatra kao ono... Čak i 80-ih, Frano, mi smo vintage. Biću vintage vrlo brzo. Lidija, molim vas da dođete malo bliže. Krenemo od ove kombinacije koja daje specifičan sjaj u očima i bori se za ženska prava. Recimo, ovo bi ispadalo u kakav vintage izraz? Znači, to su 50-te. Vidimo je li se prislija u printu. Da, i u samom printu su znači pokazane 50-te i sva obilježa 50-ih. Evo i piše kako je jeftino gorivo bilo onda za razliku od danas. Možete dobiti informaciju više. Da, informaciju više. Da, inače, znači to kroj suknje koji se najčešće nosio i kod mene on najbolje prolazi u današnje vrijeme. Znači, najviše se traži, ne? Majica je iz tog razdoblja, znači we can do it, za žene koje su proizvodile strojeve, znači mi to možemo, mi smo jake, i točkice kao jedan nezaobilazni element, znači koje su stavljale na glavu, oko vrata i tako. Ništa bez točkica i ništa bez ovako jakog ruža crvenog, zar ne? Da, da. Od te majice krenulo vam je na gore, jer morate puno više raditi, krenule se industrializacijom, no nakon što odemo u 50-te, volite vi plesati? Pa da. Je li ti godine bio neka posebni plesni izraz, pa da bi ovo se moglo više raspršiti po dvorani? Pa je, dosta članova različitih grupa, znači kod mene zna posjetiti dućani i onda isprobavaju da li to mogu, znači plesati u tim suknjicama i tako, pa je meni to isto zanimljivo. Mada osobno ja puno ne plešem, ali lijepo mi je to. Lidija, imamo ekipu koja to zna. Da. Slučajan pogled i sve je jasno, sad samo me želi potpuno strasno. Pružam mu ruku, a on je primiče, osjećam ulazi u moje biće. Ispijamo priče, pričamo smiješne priče, slučajan pogled ulazi u moje biće. Izvrćeš riječi, slažeš ih u šale, osmijeh na tebi se pretvara u rituale. Zaustavljaš treptaj na neko vrijeme, oko nas sve pretvara se u neprolazno vrijeme. Ispijamo priče, pričamo smiješne priče, slučajan pogled ulazi u moje biće.
je dosta. Dosta. Prekinamo ovu borbu grčko-rimskim stilom u pravom pravcatom swing izdanju. Ovi divni ljudi, svi su se odreda odazvali subotnjoj čagici. Zašto? Zato što oni to rade još od 1950 i neke. Dobro jutro svima. Drago je da ste nam se pridružili. Ajmo redom ovako. Mario, Andreja, Franjka, neobično, i Vedran. Dobro jutro. Dobro jutro. Lijepo ste odjeveni. Nekako nam se taman nadovezujete na ovu priču. Vi ste udruga plesa Back to Swing, ali ne plešete samo swing, nego plešete svašta nešto drugo, Andreja. Tako je. Mi imamo zapravo, krenuli smo od swinga, odnosno od Lindy Hopa koji je 30. godina bio, dakle još starije od onoga što smo krenuli razgovarati što se tiče mode. I vraćamo se zapravo još i u Charleston, odnosno 20. godine, kao što vidite, od frizure do svega, a ja sam zapravo najviše obučena sad u više manje 30. godine. Mada su tu neki dijelovi isto iz second handa koji nisu nužno baš iz tih godina, naravno. Lidiju ćemo pozvati naravno da nam se pridruži kad smo već tu cijela jedna vintage retro back to 20. stoljeće priča. Prozivka. Dakle, ovo je jedina plesna kombinacija u kojoj su muškarci kažu ravnopravni damama. Je li to istina, Mario, ili nije? Pa mislim da rađe do Vedrana skoknemo. On živi, navodno, to je čovjek koji živi povratak u prošlost, je tako nekako? Pa, kao jedan od osnivača Crafto Moto projekta koji se inače bavi vintage kulturom, ujedno se bavimo i izradom predmeta tradicionalnim i novim metodama. Tako da smo objedinili u biti i ples i odjevanje i sve u nekakvom vintage stilu. Što je vas u stvari ponukalo da na neki način da zavolite to, odnosno gdje se rodila ta ljubav? Pa ja bi možda rekao najviše nekako romantiziranje stare kulture. Znači gledate nekakvu staru kulturu i uzmete elemente koji vam se čine privlačni i interesantni i onda ih probate staviti u ovo doba i u ovo vrijeme da zadovoljite nekakve svoje želje. Koliko je teško pronaći adekvatnu garderobu 2017? Pa sada, što se tiče, ovisi što točno tražite, ali u biti dosta second hand shopova ima odjeću gdje možete nabaviti, a ujedno postoji opcija da se i prekroji neka odjeća, napravi po mjeri i tako. Znači, postoje još uvijek zanati i radionice i tako gdje se može svašta izraditi baš po mjeri. A može se napraviti po mjeri i ne u second handu, odnosno u baš trgovinama. Vintage Circus, vi ste tako nazvali svoj brand. Doduše, da sad ne ostanemo samo na 30-ima, odnosno 40-ima, 50-ima, vi ste nam napravili odmak u retro, negdje, rekli ste 70-te, 80-te? 80-te. To je obilježje 80-ih, znači žarke boje, puno nakita, recimo česta inspiracija je Madonna, recimo neki spotovi, neki filmovi, to me često zna asocirati da napravim nešto što je nosilo u uličnoj modi, a da opet jasno govori zapravo koji je stil. Ovo su baš jedna obilježja 80-ih. Pronalazite li sve što trebate od materijala u Hrvatskoj ili morate ipak krenuti prema van? Moram. I tu se recimo baš zaigram kad su neki elementi, ne znam, sitni uzorci sa ježićima, kišobrančićima i tako to. Recimo, to sad treba nastati jedna kolekcija nova sa nekim košuljicama, malo retro kroja, a da je opet nosivo i da može služiti svakodnevnom životu. Onako slatke kragnice, pa možda malo strukirane i tako. Nešto ćemo smisliti. Kada ćete to napraviti? Kakav je plan? Kroz 2 tjedna će izaći neki prvi uzorci, znači u trgovinu i onda ja osluškujem uvijek kako to prolazi, onda tako se i usmjeravam. Odlično. Lidija, puno uspjeha i sreće vam želimo. Hvala lijepo. Da sljedeći puta kad se vidimo neke nove točkice, neke nove prugice i neke nove uzorke vidimo. A vama društvo... I da napravite nešto za mene, recimo, za emisiju. Muška moda. Muška moda, da se pripremimo za jedno dobro jutro. Vi koji ste surađivali s našim Big Bandom, koji plešete sve i svašta, hvala vam što ste nam pokazali ove male trikove retro majstora. A Jelice, hoćeš vidjeti? Znaš šta, mi ćemo u istom duhu nastaviti, može. Može.
Evo, njima ćemo prepustiti naravno da idu u prvi red jer bolje znaju, nek oni idu naprijed, oni bolje znaju, pa ćemo ja iza. Mi ćemo tu, pa možda uspijemo do Bogovićeve. Da, malo ćemo ih probati snimiti. Učite i pokazujte. I idemo do Marine, jel tako? Još jedna rasplesana, odnosno raspjevana ekipa će biti u Bogovićevoj. Kako ću? Ide nešto možeš nazvati? Ću Andreju pratiti. Čekaj. Aha, okej, dobro. Čekaj, smijem te držati za pas, super, još bolje. Dobro, a ja tebe, gdje te ja tu? Gdje stigneš? Osjećaj se kod doma. Aha, vidiš, dobro. Ajde malo naprijed. Evo, rasplesala nam se i Marina, vidi. Lijepo vezati na vaše ozračje u studiju. A ono što vam moram kazati je da ne sjećam se kada je bila veća gustoća glazbenika po četvornom metru u našem studiju u Bogovićevoj. Došli su nam sa svojim novim albumom Aroma Swing, Tom and the Twisters. A oni su Tomislav, Ozren, Zoran, Ana, Maja, Jurica, Branimir i The Tom. Tomislav Živković, dobro jutro. Dobro jutro. Ima vas 8, jeste sad svi na okupu? Jesmo, ne vremo više. Došli ste nam osim novog albuma, vašeg drugog studijskog, zapravo predstaviti novi singl Umro bih od istine. Je, to je naš najnoviji singl koji upravo promoviramo i evo, drago nam je da ćemo ga odsvirati vama. Tomislave, to je vaša autorska pjesma. Je. Ležala je, čekala, čučala 10 godina. Zašto? Niste ranije mogli podnijeti istinu ili... Tako nekako. U pravilu smo je snimili i produkcijski nismo baš bili najzadovoljniji. Evo i sad je konačno doživjela svjetlo dana na drugom albumu, tako da je sad to. Žan kojim se bavite zapravo volite nazvati neo swing i ne odustajete od njega već 12 godina, 13 pomalo. Pa skoro, da. Neo swing je nekakav zapravo mješavina starih swing, jive, rhythm and blues muzike iz 40-ih, 50-ih, tako da pokušavamo to u nekom novom ruhu isfurati što bliže. Ne da pokušavate, već to radite sjajno. Hvala. Sada nisam glazbeni kritičar, ali imam mišljenje, je li tako? Je. Kažite mi kako se uspijevate svi okupiti, probe, stvarati? Pa polako, mislim koliko imamo vremena, jest da smo sad svi okupirani obiteljski, ali ide nekako, radimo pomalo, nemamo nikakav pressing. Sve pjesme potpisujete vi ili? Uglavnom ja, da. I Ozren Nidalić je aranžmanski uključen. Osim zapravo singla, vi ste nam došli predstaviti i vaš glazbeni uredak. Ovdje vas vidimo u izmaglici, zadimljeni. To je naš novi spot za Umro bih od istine i koji su, evo, zahvaljujemo Venu Mučinoviću i Rene Galo koji nam je omogućio jedan lijepi novi uredak. Svi ga gledatelji mogu potražiti. I na YouTube-u je klasično. Standardno? Da, standardno. Koji su novi planovi? Novi planovi ništa, promoviramo lagano single po single i svirke tu i tamo i to je polako ništa. Dajte malo slobode ljudima da se i oni izraže i napišu koji pjesmu. Može. Ekipe, ali daj vam pisati pjesme? Kak se ko javi? A čovjek kaže umro bih od istine, evo vidiš. Evo vidiš. Ništa, dragi gledatelji, Tom and the Twisters, oni ne bi umrli od istine, sjajni su, a vi lagano zaplešite.
Duši svoga tijela osjećam, to sam ja. Fali tako malo sunca da me probudi sna. Ne budi me, ne budi me, jer umro bi od istine. Jer umro bi od istine. Kakva gužva u Bogovićevoj. Njih 8. Tome do Twisters baš im je krenulo. Osim stvari umro bih od istine, plesali smo na slučajan pogled, pa tako se treba rasplesati ili pak odabrati neku od lokacija na kojoj ćemo...